Gol katoa I a fini. Malo. E kai ke utoi whakaloloa. I he tawa usia mai tau katoa ngā koe hono wangeau. Wafe mā wafa, ka te utukanga rewa ki he tangaitari ki CPS adnaisa tamoe peau, polisi, kene whaia tatau ki rea taritari. Malo adnaisa. Malo pito vilai ko whatap ke te tamai ma whawhi ko awhio tau lolotonga pe whatap o whuke he e tawhahau ke siasi ono pe pe whuke hoeki pe kore ke hufanga tena whatap ko sana whaki ko e tāpuni awa pen ko whahau ka te he whiawhini ko e muto a tarikita musika ko e petonge le whahau ko e whatongi e whiawhini pe i whainga tāma ko e ku kounao he MC ke u lava ma whahoko e tāreari ki moto whiawhini. Ko e whoki ke he tau e tahaua ko si, na kamata ki whakamuna ko e ni, pea ko e sea e komiti ko ni, ko e purea ko e ko tupou, Reverend Feleti Atiola. Pea talme hua tahaua mo e lava mai mātua pālangi ko e ni, mo e toko ni lahi ka tiki mautolu, ki komiti ko e ni, o mai ki he ahoni. Ko e lolotonga e COVID-19 he uafe wanoa pe ke uoua wataha uoua na kai ke lava ai ki whamona kana tunga mātua koe ni pe mauto kamata fo he tau ko osi pe mo tauni ko me whawhewhia ku whahauka ki moto he ahani ko hiuka loto lahi e whaifi pe me he whangafonua ke nau lava mai o kaumo ki tau tolu i he iawhini pe pēa ki a pongponge ku kai ki toi whakalolo a kai ki motolu ka ku toku whakahauka te MC a ki polkalama no e whiawhini ka ku toku whakahauka mai me he poleaka e koisko tupou na e kai ki te totonge lama mai e timi ulake e koisko tupou na nau ikuna e whiauhi ifi i Nusila e ngai wike ku mari watu ka nau lava mai pe whiawhini pe te nau toku whakaosi e whiawhini e he ifi whikalake e koisko tupou ko pehea e tatari ki te motolu e na Reese McDonald's and Howard Taylor from New Zealand as well, Samuel Awasi from New Zealand as well. Welcome again to Tonga, and I hope you will enjoy this. It's quite a different night here in Tonga as what you had in New Zealand last week after the New Zealand Nationals, but I believe you have experienced what the standard of brass band and music here in Tonga for the past 12 years. Thank you so much for coming back to Tonga. And I hope you enjoy the night tonight and tomorrow as well. Malo pito toafa te. Malo pito at naisa tamoy piao. Ko kore heni ke tau pasipasi imua e kau whaifi ko Howard Taylor, Reese McDonald pea mo Samuel Awasi ko kakai ni he tau ko tope kuna o mai. Yes, Howard Taylor, Reese McDonald mo Samuel Awasi. Hangi ko na e lave kai ai polisi na na sa ku na to lupe na na fu tutu nga hiu sivi ko na to ki osi inu sila na to ho ko mai gen. Ke ke te faloloa. Ka te tuku lewa ki ko historia ko e ua ko fuafua kau mai ni e ua ki he tau whiauhi music festival ko ia ko be ke tawang mo pas ma e ua nau to he historia ko nau kau mai ni ki he tau fuafua kau mai ki he tau music festival ko whaifi ko Sosefo Otto pia te nau kamata ake e nau himi ko Creeman malo tau te pasipasi ma e ua lehi holo whamanat ko kunsalo te ka koe kamata ni whiauhi sivifi ai ngahi korisi o Tonga kamata ni whiauhi sivifi ngahi korisi o Tonga koe whakamalo ia lahi ngau sponsor poni Oi fena e wa Stacy. Kamata ngai o whiau e poni ka ko nau himi. Kamata be mo himi. Mala fu fa ma fola te katonga musika. Nga hia ko anga mga tunga nga tokoni. Fa malo ia ko silio nga ka ta ko tutuku.
ai a bea ko malunga tonga ko poupou ke ka wifi ai tong high school whamalo ke tonga ta haif tutuku koris piula ko paula moi moi toko ni mei sene mei a Australia ko malo ke whafofonga tonga tapua to ke ta uhila moi langi fasi ko poupou ke tare niti o e whanau ko toa whamalo ke whafofonga wharearea tonga tapu fitu pive ni piukala moi poupou ke tau whanau ako whamalo fo ke whafofonga wharearea tonga tapu fulu ka peri ilan mata ko e ka wifia e wā. Sia o poni ko himi pa me funga fonua ko na ko malunga e wa me funga fonua e wa ya me nga hi ulu me ai fi fari ari poni me I foni pe ke solo ka ne ti ko me re piano pe mo solo hani nga hi ulu me ai fi ana na fa ho ka nga hi ho solo I he e fi veni fo himi ko Cremont na kamata ki na o himi the great little army pe atena toki whakaosia greva ai ki fasi tu oni ko windows of the world
Kata katoa ngahi kauifi, the windows of the world e whai katoa e he pōni. Himi, March, pe moe windows of the world, ngahi kauifi e whai e he pōni. Malo se fo. Lama kakatoia e himi ko Cremont. Pea whareani mo whawheloa ki ai ki he kau whamau e kau tōtana ni whakako solo koa neti repiano pe ke solo hoa ni mo i foni. Hoko tai pe ki he nau māsi. Hoko tai pe ki he māsi ai koe pōni o ke ai e whasi e tolu. Koe nau himi, te nau takta whiri pe nau himi, koe māsi, pe e whoki ki he nau hiva tutuni, koe window of the world. Aia koe hiva te nau, kai hi whasi te nau ngau ea ki e pōni. Whai hiva so se fo oto. Ako malunga e ua. Malo se foto mo e ua ko e lava e nau masi ko e The Great Little Army. O tonga ne te nau te wat leva ke nau fai ai fasi tuuni ko e Windows of the World. Te nau fai ai for a movement pe taha. Ka te nau te ki arrange e nau tangutu. Yeah, you can do that. Ye time tatau, lights, ya tu, ka nau toi ki i whakotu uto'u. Ki he fasi ko e ni. Ye ki whainga maari e ko ia,
ka wa be ki ai lai che le tu e nau teu ki he nau fasikoia ka te lava o ia tu ai hoko ai le wa ko ni tau o poni ka hiria e ua ko la venga marie hiria la venga marie ko takuilau fika fa mai a tupo college toloa fika ua ka wifi ko na itongani pia ka hiria fika ni mai ka polisi te nau ho mai o mai ki fasi mag tau tolu fika ono St Andrews i choir fatongani ko choir ia fika fitu a kolistonga he choir fika valua tailulu fika hiva koliskin salate pia fo toki fika hongofulu ai tonga high school fatonga ko fika ono fitu mo valu o nau choir te nau hiva ai hallelujah pia toki faileva e nau fasi i heifi palasa. Aia ko St Andrews High School ia, pia mo e kolistonga, pia mo tailulu, ono fitu walu, te nau laki whai e hiwa, kuaia pa tok whai lewa e nau palasa. Kaya ngai tau e tau ki porokalama, mo tō koe nau koe ke mao i porokalama. Koe pui tua foki o e music festival ko ni ko wafe tahaua na tau kamatai wafe tahaua tau fai mai ai na e ulaki tau ma wa be ko civifi pa ko mon bena tau kamata mai ke civifi music festival ka na ya tau le mai ko tau e tolu ko ni ko hiliatu i covid pe tau toki foi tau e ua ko ia na ke lava ai ko nga ko covid mo ngahi mo ngafi na toki resume he tau ko si pe mo e whakakau kau ia ko tau festival be ko ke tau to CVF festival be whakawhiawhia display kai tam tau pe o ke o atu pe e kau palangia ai comment ke whakalele e kau kukai ke tau to e CVF ke pehe ko hai uluaki u watolu me kamata tau osi sebege na tokyo ki no sila CVF ai hange ko ni nai hoku ko nga tau sila pe tau to nga tau wifi so ko ia it's a music festival kono hingo abe me kamata for peace music festival for peace ko tau mo uluaki for peace tau mo hono wa ko teke tareni te tau whanau pa koe tau ano tolu koe tau kau katoa meaning ngahi ako katoa neongo koe ngahi ako o ku ikai ke nau lava i he ngahi uhinga hange koe lau ngahi uhinga whakateki ni kare uhinga peo koe ke nau lava e ngahi ako koe ia Kauifi e ako malunga e ua. Kauifi ni ako malunga e ua. Hangi ko mo wakai mai kai he tau pesi Facebook. Broadcom FM 87.5. Ia ko Windows of the World. Ia o ku ai lewa e ngā hi whatongia ifi ko ni. So se foto, pa kau wifi ai ako malunga o e ua. I he whasi whakasia pōni, ko Windows of the World. He koe na e lawika MC e ahoni, vilai ilolahia, o i kai ki toi hoko e ngāhi whiau auki ki hea uraki ua moe tolu, pe ai mono whapare i ki nau tolu, ka ku hoko pe koe ngāhi whawhiawhia, as a music festival for peace. Hako malunga a e ua.
to ia au ngai hi pasi Te pasi mai mua mai ua. Koia. Whakafofa e te unga. Whakafofa mo i fi. Whakafofa mo i mea i fi. Pea koe nau pehe koe nau kamatai. e fai fi so se foto no fa fe loaki whaka tutunga mo whakawhawha i ngai kau i fi wa o ni ke nau tā nafa nau whawhe loaki mai ki he kau whakawhe whakalangi pe whake kakai o whanua mo e matanga i he holo whamanatu ko kunsalo te i he efe fini ke kau i fi whika o loaki eni e ako malunga e wa me funga whanua i e wa lava nau himi, lava me nau whasi mas, e pe whoki ki he windows of the world, e pe whasi tūtū ni ia. Koe hoko mai e ngai kau hiki, lava ngā maari, whika tolo mā tāku i lau, toloa, pea pe hou rewa i ki whakawhahamapa e kau polisi. Hoko mai e ako malunga Santelu, Koristonga, Tailulu, pe whoki Koriskunsalote, e doki tā tuku mai ai ka wifi ai ako malunga a Tonga. Whiwhia e whenga maari e koni ke ulawe ati e kau ke kau sponsors ai ako tau loto whia maari e ke nau hanga o whakamafola atu ai whatongia o e pōni. Ukai e malama ke whakamalo o whakamafola atu e kātoanga, musika e ngā he kātoanga, mga tunga he tokoni ai ni ihi koe ni. Whakamalo ke ko Silio e taha ako tutuku e pe ako malunga Tonga, mo Tonga High School, ko Silio pe mo ki Palestini, mo ki nau tolo kau me mi pa, ai pou ki he kau iwi Tonga High School. Whamalo ke tō taha iwi tutuku e koris piula ko Paula moi, e tokoni mei sene i Australia. Whamalo lahi atu e whafofonga e tonga tāpua, toke tāu hila mo e langi whasi. Pou en ke tārini o tāu whanau. Whamalo lahi ke whafofonga, wharearea tonga tāpu fitu. Mo e wāhenga whiri tonga tāpu fitu, ki a piveni piukala, mo e pou ke whanau ako hono kāto ape. Whamalo ke whafofonga wharearea tonga tāpu hongo fulu, ka beri lanmata, mo e pou ke tareniti e tāu whanau. Whamalo whake pou mo tokoni a se Mississika. The 5 Stars Finance and Group of Companies me me havelu loto. Tokoni ke ngahi ako anga mo e nau ngahi kau i whihono kātoa. Whamalo whake ke Young Mothers of St. Paul's Loto Nuku Alofa. Ko e pou ia ke ako malunga ko Sa Antelu. Whamalo lahi ke wharetohi o motuanga o wha. Whawhikau Simon e whakahua, mo e kau ngau e mo e pou, ki he whanau a kokotoa o Tonga. Whamalo ati kau teu sponsor, kei whainga maari be, kei whainga maari be, ngau tole kau sponsor i tau reti o Walfi.5, e whai mai he roto ngani, e kai e whiwhia lahi. E kei tantan lure mo tolo he whika telefoni, ko e fitu, tolu taha ono wha, fitu, tolu taha ono wha, pe foki ki he ua hiwa no he taimi ngā ue. Ako whika te moulawa fitu tak mai ai, fitu, tolu taha ono wha. Whamalo ia e tau ngahi ngā ue i he pōni. Ko e kau iwi hoko mai, ko na ulaka mai ki e Funga States, ko e iwi a lawenga maari e Karistiane Korisi. E kai ingatai ku nau kau whataha mai i he prokalama maari o e pōni, e tau inasi whataha i he whiawhini. Ko ngahi whamalo i aini o tau ngahi ngā ue. I he Music Festival for Peace, ai a koe whaari ari ngahi kau i he Merino, e tau a whee wafa i he tau ni. Wai ngahi kau i ai e hiwa. E ngahi kau i ai hiwa, mahino be ai kakau mai a whunga noa me ewa, na tolu pe me ngahi wahe motung nau malawa o wak mai he pōni. E kau na tolu nau whuaki ai maka he pōni,
lave ia tu ga ia ngo matua papalang to roa pe foku ki ngo ke le ia tu ko kamata ni korisi lave nga mali Christian College kata o pasipasi mai kolisi lavenga mali Christian College when now himi Lloyd himi peu tau manako kiai lavenga mali Christian College now teu ki now ulaki whare ari o pōni hake ko ia ko whahako mai sia honi vila ilo lahia ko e music festival ai ko ngahi whare ari mawahe be o pōni whahako i ngahi kauiwhi ko ngahi kauiwhi ni hi wa makai ati loto whare i he kunsalo te me moro i ho ai ko ngahi matua tau whanau pa te whaki ngahi me mipa ngahi ako ai ako ngau tau kau whata pe mo whakawhia ke reng mo toko tau pe mo wakai mai tau re tio walwhitu po
Lava ia uraki fasi, ka koe himi. Ai, lava mali e Christian College, ki he whiawhini. Whai whiko te vita moi moi. Lavenga Mali Christian College. Pia mo nau himi ko ia ko Lloyd. Tau te wat ko he nau fasi March ko e Knight Templar. Ko tau katoa ngai tau ki ose a pongpongi. Hange ko e whaalawe ku ok tuku pe maari e tahaki he.
pasi ma te vita moi moi. Te moi lavenga mali Christian College. I he mas mali ko ia ko Knight Templar. Kamalot ni ngai matua ko te unga fo pe ta o do pe mo. Kita moi moi ta moi. Lavenga mali Christian College. Kamalot ki he pure ako ka Nehemia ka ka fatu. Ko mai ka pita he po mai. Ki he tau festival. Malo au pito. Fravofa ifi fravofa me ifi fravofa mo te unga. Ka toa. Toia ai himi kau maa foki ki he masi ai Lavenga Maria Christian College i he whiawhini. Kei koe malama i whakamafola i whiawhini i he tau reti o walwhitu poe ni mai whaima. Peke tau whaita i he Facebook live streaming i he Broadcom FM 87.5 broadcasting. Matunga ia i he tokoni a ki nau tolu ko ni. Whamalo ki he Palestini, me kau tātu tōku, ai ako malunga tonga. Kau waka tu tōku, pa mo kosirio, kau taha tu tōku a tonga, ia mo pou ke kau ifi a tonga high school. Whamalo lai whaki ki he ifi tu tōku, pa me he korisi ko piula, ako mātia ki ia ngahi ifi palasa, ko paula moi, ko tokoni en me sene e Australia. Whamalo ki he kau whafofonga wharearea. Whafofonga wharearea mo e kosirio wahenga whiri tonga tapu ua. Kia toke tā uhila mo e langi whasi. Ko e whafofonga ko e me tonga tapu ua. Popou ke tare ni te tau whana. Whamalo lai whake whafofonga wharearea tonga tapu whitu. Paula piwene piukala i he pou mai ki he tari ni to e whanau. E whake whamalo la ki whafonga wharerea tō tapu hongfulu. Ko ka perieri la mata mo e pou ai pe ki he tari ni te tau whanau ka e tau te whito ni. Tau te whito ni ki he ifi ko ia korisi tāku lau mei hake. Ia mei tō tapu hongfulu tau kau whataha i he whawhini. Ko e Ka malo ka te kia se misika. Ko e whafonga malolo. Ko e tokon pare mea malolo ia. I he pureanga tonga. Kau whataha i e whiawhiti. E te pewha ki SARS Finance and Group of Companies me hanga loto. Popo ki ngahi kau iwi. Ki ngahi katoa ngahano katoa. Whamalo ke ngahi Young Mothers o St. Paul's loto nuku alofa. Moi popo ke ako malunga ko San Telu. O malo lahi ki he wharetohi o motuanga o wha. I he nau kaumai. I he whawhini. Ke nau popo ke kau iwi hano katoa. Ka moi talamonua ke ngahi whanau ako. Ke mei he wharetohi o motuanga o wha. Whamalo lahi ka te motolu mo wakai mai me ngā luope. Ke whakatek motolu e tau le te o walwhikponi mai whai mai o tongani. Kawai ka mo e murina no katoa. Whika telefoni ke mo whetu taki mai ki ai ko e whitu. Tol taha ono wha. Ke ngahi poupou. Ke moha tokoni ke whamawhola o e poni. Whainga maari e pia pongpongi. Toki toi whakahoka toi pe he po a pongpongi. E taim tatau. Pe mei he holo whamanatu o Kunsalo tu. Ko e kawifi e ni hono tolu. Korisi tākoi lau pe mei he hake. Korisi tākoi lau pe mei he hake. Paula Lorisio ka whaiwhia tākoi lau ki he pōni. Pe mei nau ngahi whasi. Aia koe whasi ulu aki. T.O.100. Kena himi. Korisi tāku lau ia o pōni. Whaiwhi ko Paula Lorisio. Malo Paula. No kamata pia me nau himi he pōni. Te tau whatahai. T.O.100. Kia moto. Kei. Iai pia e whalala atre te moto no katoa.
e kau koris tutuku mo pou i Malo. tare ni te tau whanau koe pōni te mo i whiawhia pompong i he Music Festival for Peace Silence is golden. koe koris tāku i lau ia te mo nau laki Osi ke koe i whipa whasi ko himi ko mau mari e mai e kau pālangi mo ka nau tōku e te pire kau whamau Kola lorisio pe mo ifia tako ilau himi mari mo iloa go ia ko tau te au. All hundreds. Te tau hoko tu ki he nau whasi maasi ko e tamiti, miti. Ngai maasi motu a ia ka kei mari e. Hai nau tolu nau whawhi mai mei mori nau mau pōpō ko hea koe tare niti o e musika. Ko e kauwhaka ai whi i he ngahi tare niti ko maua ia mo ui. O ki kai ko e sipoti pe. Ka kukau ai pamo e ngahi malai o e musika i he whiawhini. Kai ai whiawhialahi ke whamalo ia nau tolu kotoa pe si kau koristo toku. O ka nau tolu he ngahi ngau e anga ke kehe tau inasi ai i he whiawhini ka koe no teke teke o e tare niti o e tau whanau. Paula Lorisio pe mo e whasi hoko koe masi. Whasi hoko koe masi ia. Ka koe kauiwhieni hono tolu. Kauiwhieni hono tolu. Korista kui lau. Paula Lorisio.
Mari malo. Kata-kata pas-pasi mai kolis kagui lau. Api ko kai. Kei mea mei lapaha, lahe hahake. Malo Paula Loresio. Pea moi to au whanau ke lahe hahake. Api ko niu ko kai ia pea moi. Pagi moi to i pea moi kolo kakao. Malo if mari. Fa mo tau te nga malo to Paula, fa malo te nga hikau. Ko la kakatoi ai kau isi me he korista ku lau I he fiafidi. Ya he ko na ku fango atu ko tolu ia, fika tolu ia. Ko fika fa ko korisko tupo. Ka ko tu be ko ki lili hen, ko ki lili si hen ni me he tau polo kalama ko na lave ki ai MC ngai ni. Ka te tau toki wakai kia. Toton koe korisko tupou ia. Ta koe korisko tupou whikaua. Korisko tupou whikaua koe nau tolu nau hū mai I he hauani. Nau hū mai I he hauani. Whamalo ke kau sponsor. Whamalo lai fwe kau sponsor. Umatunga no malama no o atu whahanga tonu. Pe me holo whamanatu ko Gonzalo te. E tau katoanga musika ngahi ako angat matunga ni tukoni ai ngahi koini famalo ke ko sirio ai kau taha ko tutuka pe ako malu nga tonga ko popo ke kau ifi tonga high school famalo fo ke ifi tutuka ko risi piula Paula moi te me sene I Australia famalo lai fo ke fa fonga tonga tapua to ta uila mo lani fasi popo ki he tare niti e tau whanau. Malo ati whafufonga wharearea o tonga tapu whitu. Paula piweni piukala. Koe whafufonga o e tonga tapu honga fulu ka perieri lan mata. Popo maeni ki he kauifi koe nga korista kui lau. Pea moe ngahi kauifi hono ka ato api. Ai ku tau kau whatahapi he poupoi. Ai tare nito e tau whanau. Whamalo lahi atu ke poupou mo tokoni a Semi Sisika mo e 5 Stars Financial Group of Companies tokoni ke ngahi ako anga hono ka atoa neongo ku ke kau maria hona ke poupou pe a Semi Sisika ia ke ngahi toinga o ngahi kau ifi hono ka atoa pa mo ngahi korisi tatau pe ia I he akapulu ya kau atai pa mo ngahi kau ifi whamalo ia whake Young Mothers of St. Paul's I loto nunga alfa ko e popo ia ki Santelu ke ako malo au Santelu pe whaki wharetohi o tumotonga alfa whakau Simon e whakahua kau ngawe ko e popo ke kau ifi whanau ako ko toa pe o tonga ai ako kamata ia he ngahi kau ifi ko e ni tenau kamata ki nau tolu I he kwaia ai ko e kwaia ko si fix pe ia tenau hiwai nau tolu e whao ko ia Mosaati ko e hallelujah ko hanteri Mosaati me whao e ni ai hallelujah lahi ngawe lahi ake ngahi ante mapu ngahi kātonga la lahi e tau pe o tongani pa me o tupurina hano kātoa ngahi malai me whakawaka lotu ko e whakamalo ia Aki nau tolu, nau kau whataha mai. Ngai tapa ke ko tampe o tutongani, pe foku ki o tumurina. Homo tokoni mai, ka lava ke whakamafola atu, whakahanga tonu. Pe me tau live stream e valfi 2.5 mai whaima. I he Broadcom FM 87.5 broadcasting. Whamalo lahi ate re motolo no kātoa pe, tau inas whataha. I ngahi o au mawahi koe ni ka koe tare ni te tau whanau. Ma fola whāton ko niu whahaka tepe me he holo ko Gonzalo te. Holo whamanatu ko Gonzalo te. I he aho toa pure lulun kohonong fulu mawalu si ulai ta wafi wafa. Whatonga iange te tau toe whakahoko pe I he whiawhia pongpongi I he taimi ta tau. Kauifi tau teu ki ai, kauifi ko tupo ua. Ai koe kauifi whaka korisko tupou, koku nau nau whikauraki, pa mo nau whikaua.
Hangi koe ko mo toka mea I koe whika ulua ki eni na nau whalaua ki Nusila ka o te ngai whiau I whi palasa. Koe pōni, o ku kau mai whika ua. Koe whika ulua ki hangi te nau whaiha sou pe he pōni ke whaka ari e ngā he whatongira nau whalaua tu ki Aotearoa I he whakaosinga o pōni. Ia hangi ko ia ko tau kau whatahai. Ai a koe ngahi kau I whia honga fulu. Ko toloa, ko ia uraki pia moe ua. Ko toloa ua ini. Tau hoka kia I whiawhini. Ko ia e whamaloa kia te motolu. Kia moe whatawangi. O tau koe mo loto whia maria ke mo tokoni mai ke whamawhalani e pōni. Ko pongpong ke I whainga maria pe. Ko mo tolu ko ia I he otmorina. Malawa lere ke mo tokoni mai I he ngai whamawhala ko tau pe tau whahoko atu I he ngai ahoni. E whiawhi lele ieni ko angiangi hono ea pe me he toke lauha hake o mea ki e a whamomoko. Ia neongo ku mawhana whaua e a he ngai ahoni. Ko tau ngai bengu lawa lere me ngai whatongia ke I o tonga ni ngai lo whare o whamiri ngai tapa ke fua whatongia e pure a ngai whanua ka ma ngai whamiri whakawaka e lotu tau ngas whatahai I he whiawhi whakakoloa koe. Koe kauiwhe ni hono wha ko tau laka mai ki ai koe Tupou College o toloa whikaua. Pia kalama pe ia e hoko mai ai kauiwhi ai Royal Tonga Police Band. Ai a koe kauiwhi palakasai ai potunga e polisi. Te nau ki whakari pe. Te kapau pe kai ke nau kauiwhi. Ko tui pe ke nau mearea. Mearea koe ai kau koia. Koe Royal Tonga Police Band. Koe tā mearea ia kau polisi. Ko tau hoko atu ke. Pia kalama pe whakari koe. E hoko mai ai St. Andrew High School. Ai a ko ia nau kau hiwa. Te nau hiwai ki nau tolu ai ante mai loa ko ia koe haleluia te whao ia a hanteri Mossad pia ka lava pe hoko mai koristonga nau kau mo ki nau tolu a hono hiwai pe toki mui mai ai a tai lulu pe whoke korisi Gonzalo te mo Tonga High School hange I he whakaiat ki he whanong he tau MC e tātuku ai korisi ko Tupou whika uluaki. Ko malu lele ia e whiawhini pe au ne o me ki e o maari e ke tau wakai atu ko ki maaba o mai na fome he holo whamanatu ko Gonzalo te pe whoki tua he poupou mai ke tare ni te tau whanau e koe ata e pe whakawhi koe pōni pe mo e whiawhi a pongpongi whahoko e Music Festival for Peace e ngahi korisi tonga tapuni e ni ihi pe ai korisi e ni ihi pe ko nau kau mai pe i kai ngatai kau waha mai pe mo e whangawhanoa me e ua ako maalunga e ua o tau kau whataha I he whiawhini koe prokalama I ha pongpongi o kua ia entertainment ai koe ngahi entertainment o ku kau whatahai ki nau tolu kotoa koe ia he ngahi I iwi a e nau teuteu mo nau whawhiawhia ai matanga I he ngahi whasi pia moha ngahi show te nau whahoko a ke nau kau I kau iwi koe korisko Tupou whikaua Koe ngā e tatau te, koe lawe atu ki he kau sponsor o e pōni. Kai e whiawhia lahi ke whakamalo ia ki nau tolu ko nau ofa mai. Pia mga tuunga I malama hano whakahoko atu, ai whakamawhola whakatonuni. Me he holo whamanatu ko Gonzalo te. Ai katoa ngā musika ngahi ngako anga. I he tonga tapu kau mai whakawhanua I e ua. Whamalo ke kosirio ngai kau taha ako tutuku. Hapi ako maalunga o Tonga. E poupou ke kauiwhi ai Tonga High School. Malo ke kauiwhi tutuku ke tonga taha I tutuku. E koris piula ko Paula Moimoi. Mai ofa pe mei sene. Mei Australia.
Ko malo foki ki whafonga tonga tapua. Toke tā uhila mo langi fasi. Ko malo lahi ki whafonga wharearea tonga tapu fitu. Paula piveni piukala. Mai poupou ke tau whanau ako. Whamalo lahi ki whafonga wharearea tonga tapu honga fulu. Ka peri eri lanu mata. Mai poupou ke tare ni te whanau. Ka koe korisi tākui lau. Ka moe ngahi korisi hono kātoa foki. Koe whamalo ia o se misika. Ko tonga tahani. Koe whafonga malolo ia me tonga tapua. Ka koe tokon pare mia malolo foki. Ka koe tonga tahani kune loto ke sponsor tare ni te tau whanau. E mala si potihe aka pulu. Pe foki ke tare ni ti i he musika. Pe ki he 5 Stars Finance and Group of Companies. Me havelu loto. Toko ni ke ngahi ako anga mo na hingai kauifi. Pamalo at ke ngahi Young Mothers of St. Paul's. I loto nukualofa. Mo e poupou ki sa antelu. Poupou e ke ako malunga ko sa antelu. Pamalo at ke wharetohi o moto anga o wha. Ke pure, whakau Simone whakahua. Kau poupou kotoa ke kauifi whanau ako. Ka tau te whito ki toloa. Pea mo kunsalote. Whamalo at ka te kumautolu mo manake mo toko ni mai. Mo poupou e tare ni te tau whanau. Ke whakamawholao e aho e a pongpongina. Te vita kisina toloa whikaua mo himi o e pōni. Ia o e nauhimi ulaki fasia o e pōni teu ai peki he masi teu ai peki he masi e hange ko na e lawe ke anena e tau MC ko e o kai mo e kau kuaia i he
Ko hangi ka te wakai atu koe kauisi pe teu ia o e Nau te atu ki he nau whasi March, the Hyde Park. teu atu e rau Masi o e Poni. Nei he kauifi whikaua ia e korisko tupou. Pe mei toloa. Kai whakawhia te motolu o e mai kai ngā tonga. Toi ia i pe polkalama tatau i whiawhia pongpongi he taimi tatau pe ha whia fitu. E whiawhi pe e ofi ki he taimi ko ia. Pe mo e au au ko e katoa ngā musika ngā he ngako ngā i tonga tapu kau mai kai mo e ua. Te vita kisna mo e Masi ai korisko tupou whikaua. Tupou whikaua. Lava e nau Masi o e whiawhini. Lava e nau Masi o e whiawhini. Ko e Hyde Park. Te nau whairewa ai whasi tutoni, the windows of the world. Te nau whai whai mōmene ua, ko mōmene oloaki, o kuia ko e Amazonian, pe mo mōmene hono whā.
the drums of the thunder. Ko ifi koa e wane naina na whai pe e moment e taha, ko drums of thunder. Ko whasi ko ni Windows of the World ko whauia e tangata pitania I loa pe ko Peter Graham. I he whaha e ono, section ne ono pe ko e moment ne ono. Hange pe ko yung moment ki he hingo e whatsi Windows of the World o takaya I mamani kamata me Latin America. Moment ulagi ko Amazonia, moment ua uia ko rainforest I Latin America pe. Iyo, kata whakasi atanai. Mau mai te kau I whea koris ko tupo whika ua I whunga Stacey. Ai aku nau whangonga I ke kau te pire kau whai whamau. Nā tolok na honga o mai na ngafua ke taimi kamata. Te vita kisna. Pe moe whasi tūtū ni. Koris ko tupo whika ua.
Pasi tutuni. Hani ko ia ko whaanga tu konga uraki ko Amazon. Ko konga hono wha ko drum o whanda. Ko sou ia ngahi na whaa. Hani ongo mai amana i he whiawhini. Ko te vita kisna. Te vita kisna mo i fi tolo a whikaua. O ku tau kau whatahai i he whiawhini. Vai whamalo lahi atu ke tau kau sponsors o e poni. Whamalo ia tau kau sponsor o e poni e kunau hala mai o tokoni i whamafola whahaton ko ni ka kona ofa i ngā i tare niti o e whanau. Pia ku malawa e whamaflani e katoanga musika ngā ia ko anga a tonga e tokoni mai ngā e kosiri o kautaha. Tutuku e pia ku malunga a tonga. Pou ke kauiwhi a tonga high school. Whamalo lahi whakita tō ta haif tutuku a korispiula ko Paula Moimoi. Paula Moimoi ko tokoni mei sene i Australia. Whamalo whakawhonga tonga tapu ua, toka tau hila moe lang whasi. Whakawhonga wharearea tonga tapu fitu. Paula Piven Piukala. Whakawhonga wharearea tonga tapu honga fulu ka pireri lanmata. Ka pere whoki ke tokoni a SMC ka mai 5 Stars Finance and Group of Company mei hanga roto. Whamalo whoki ke Mata of St. Paul's. Ai ko Young Mothers of St. Paul's. Loto nualofa ko popo ki sa antelu. Whamalo lagi whare motu, whare tohi motu anga wha. Sai mone whangahua mone kau ngāwe. Mo ke motolu ko tau pēk tau kau whataha i e whawhini. Whamalo ia tu motolu no popo i tare nito e tau whanau. Te tau hoka tu he niki he whareani me he kauiwhi a kau polisi. Ka nau tolu pēk nau whahauka nau kau tāmea. Ka tonga police band. Ka kau tāmea ohila eni. Whataha mo e kauiwhi. Ai polisi potonga au e polisi a tonga tau kau whatahai i he whiawhini. Wakai atu i roto whare, mai whakawhet ka teko motolu. Ko e whiawhini, ka mo e Hoa Entertainment, i he hawhia e whitua pongpongia, tau kau whatahai.
Koe ngai whakawawha mapa ni kau e whiwea me he kau tā mea kau polisi. Kau whataha i he e whiawhini. Pea mo e whakawhi ki whakawhaka te pea e whakawhi ka te motolo. Koe tū e polo kalama. I he lama koe e ki whakari ari koe e kau tā mea me he kau i whea kau polisi. E hoko mai e ako maalunga ko Santelu. Ve foki ki ako ki koristonga ko me pe tai lolo mo Gonçalote pe foki ki ako malunga tonga kau tamea kau polisi ko malo lahi i ki kau polisi na kau whataha mai i he ahoni e mo tol ko ia mo whanau mai he tau retio te ke lava mamata mai he tau Broadcom FM 87.5 broadcasting i he tau pesi Facebook a whatatau ki tau Polo Kalama ko e ako maulunga ko Santelu e kai ai whiawhialahi ke whamalo ia kau Young Martyrs. Kau Young Martyrs ino e St. Paul's o loto nuku alofa. Ai ako e Sa Paula ia. Ai ako Sa Paula i kolofo ou. Nau tolu ia te nau whai e pou koe ni ki ako maulunga Santelu. Ko whamalo ia ki motolo hono katoa. Kau whatauta pe whare tohi e motoanga o wha. Whai whakau Simon e whakahua.
e ke kau ngau e mo ke nau tolo no ka toa me. Ka malo ki a se misika. Kai ke puri peunga e tau whamafola ai toko tahani ka koe whafonga malolo ia tonga tapua. Pea mo e tokan pare mia malolo ia e purianga. Me kau whataha mai he poupo ke tare niti o e tau whanau. Ange koe ako mo mea ki ai ilo he tonga kotoa e ngai whamafola ko whakahoko atu. Tau te whito ni ki he sipoti, mala e o sipoti. Pe foki ki he tare niti o e musika. I he tare niti o e musika e whiawhini. Poupo mai e 5 stars. Pe mo e group, 5 stars finance and group of companies may have a loto. E nau whimaari ke nau sponsor ai whatongi a pōni. Ia koe whake ai whialahi ke tau toi whakaongo atu o ku kau a se misika. I hana poupo e ngahi wainga e tau whanau i he mala e wainga. I he ngahi korisi. Koe whamalo lahi ki he tōtaha koe ni. Whamalo atu whoki. Ki he whahufonga wharearea tonga tapu hongo fulu. Ka peri lan mata. Ka peri lan mata. Ka peri whoki ki he tonga tapu whito. Pi ven pi kala. Tonga tapu ua. Tonga toke tau hila moelangi whasi. I he whatongia o mawha oe ahoni. Pea pe whoki ki e Palestini mo ko sirio e ako tutuku. Ako malunga tonga. Whamalo lahi ato mo whiamari. I he ngahi whatongia ko toa pia. Sentu i kahawalo. O ku te Whamalo ia tau ngahi whatongia o e pōni. Ki he ngahi kautaha no ka atu katoa. Kautaha tutuku e korisi e ako malunga tonga. Ia pe he whoki ki he ngahi kosirio. Ka koe ngahi wahenga whiri. Koe ano kau whafufonga. Pea ko kinau tolu nung na wala mai. Whafufonga whikaua. Toke tā uhila me langi whasi. Tonga tapua. Tonga tapu whitu. Paula piweni piukala. Tonga tapu ho fulu. Ka peri lan mata. Ki fia whoke whamalo ia. Pea mo kau young mothers o St. Paul. Pea mo nau kau hiva e ni ai ako malunga santelu. Koe hiva, koe haleluya lahi. Koe haleluya lahi, koe whau ia hanteri, mosati. Koko a hivani, koe ngahi hiva o ku ngau e aki lahi. Pureanga, whanua, kau mai ngahi whatahaanga o e lotu. Ke fia ke whamalo ia, i nau tolu koe ni, i nau kau mai. Kau ati aipa mai tanga dai whaifikau ka koe pure ia whare tohi o te motua ngā uwha. Whaifikau Simon e whakahua. Pe whoki ki he i nau tolu hono kātoa. Kau hiwa ene a korisi sa antelu. Ako whamai mori. Oi ako maalunga ko sa antelu St. Andrew High School.
Lava ia ai haleluia lahi ilo ia I he whaipiri o te motuanga wha. Ngau ia ki ai hiwani kono whalangi mo whahiki ki hanga I kātoanga lai hoko. I tau pia whoki ki o te murina I he ngai whawaka lotu whakaristiani. O malo lahi ki whaipi I he kauhiwa pe mei he ai koe kau kuai ai ni pe mei he ako maalunga ko sa telu kuna o hifo pe mei station e whewhinu koe kauhifi kia moe kauhiwa ai ko kauhifi ai kau whataha I kauhifi tau nau te kaupe I he iwa Kai te nau kamata ki hono hiwa I o e haleluia lahi. Pea nau toki hoko atu ki he hindi. Pea maasi ka mai whasi tūtuni. Toi peha tau ngahi kauifi e tolu. Wha ki e kauifi koe ni Koristonga. Koristonga, hoko mata I lulu. Koriskun salote. Pea pehe whoki ki he ako malunga tonga. Koe whoki ai whiawhia lahi. Ke whakamalo ia. Kono tau whakamalo ia whoki. Koe uhi koe malama ke ni nasi. Ai kakai o whanua. Pea makinatolo ngai whamiri. I he wakai mai ki he tau whatongia whahako e pōni. I he tau broadcasting. I he tau Broadcom. FM 87.5 broadcasting I he tau live stream I he tau page Facebook a. Pea ko tau kau whataha I tau walfit poini mai whae ma. Ahono whanongoa, ka mohono mamatai. Ai whatongia mamawha, moe whatongia makehe o e pōni. Pea I he time ta tau pe. Malawa ke tau whia whataha moe tare niti o e tau whanau. Lawe ia pe ngai whamiri la. Maino koe nau whanau, nau kau I he ngai kau I whia ngai korisi. Pea nge koe nā ulawe kia ne nai ange koe koloa. E tau kau whataha I he ngahi e whia wheni. Whataha me kia I whamiri ono katoa. Pea moe tau te whito ke tau tupu. Kuna kau whataha mai e whia whini mono ngahi ngā whatongia. O kei whaka e whia lahi ke tau kau whataha. Pea moe tau ngahi kau ku sponsor o e pōni. Malama ke whamawhola whangatono atu. I he whine tau reti o wal fitu poini mai whaema, pe whoki ki he tau live streaming, I he Broadcom FM 87.5 broadcasting, I he angari lei, ai ngahi kau tahako tutuku, pe whoki kau whaka wharearea, pe mo ngahu kau koristu tuku pe ia. Aki nau tolu koen te whalau atu, I he kātoanga musika, ai ngai ako anga, ai ngai korisi, kau mai kai ai whawhanua pe motonga tapuna. Whamalo ki he kosiria kau taha ko tutuko e pe ako malunga a tonga. Whamalo en ki he Palestini, mai kosiria kau taha ko tutuko a tonga. Ako malunga a tonga. Ka koe poupou ki he ka wifi ai tonga high school. Ai koe kosiria kau taha ko tutuko e pe ako malunga a tonga. I homo loto whia maari, ka mo kau mahi sponsor e whatongia pōni. Te whitoia I he kau iwhi a tonga high school. Whamalofo ki toa tahi tutuku e nia, niango koe ki kau e iwhi a piula. Kau koe e whawhitai mo e whamalo ia, a e whatongia koe ko omi paula. Moi moi I he pōni, pe mei sene I Australia. Whamalofo ki he whawhawhonga tonga tapua, toke tau hila moe lani whasi, moe popo ki e tareni te tau whanau. Whamalo ki whawhonga whirea tonga tapu whitu, paula piveni piuka, la moe popo ki e tareni te tau whanau. Whamalo lahi ki e whawhonga whirea, tonga tapu hongo fulu, ka perieri lan mata, popo ki e koristaku lau pe mei hake, moe whanau hono katoa. Whamalo foki ke poupou mai a se misisika, koe whawhonga malolo ia tonga tapua. Pe foki koe ton pare mia malolo. Moe 5 Stars Finance and Group of Companies, ton me ki kahi ako anga. O kai ngata pe tare niti a musika,
Ako nau tare ni te mala spoti. Whamalo ke young mothers o St. Paul's i loto nuku alofa. Popo ke ako anga maalunga ko saan te lu. Whamalo lahi ke pure. Kau sai mone whakahua mo e wharekahet mo tonga awha. I he popo mai, ke korisko te pou, korisko kunsalo te whoki ki he ngahi ako anga hano katoa. Pea moki mo tolu ko tawa pea ko mo ofa mai i he whiawhini. Ko ea pongpongi o kai e au au tatau e whakawhi atu. O whetu taki mai ke whitwhitu tolu taha ono wha. O whitwhitu taha wha walu ono. I hanga hi ofa mo e popo mai ke whakamafolani. Kawiwhi ai koristonga. Ko kinau tolu eni i he Stacey. Ke whakahoko ai whatongia maha uinga o tōni. Te nau laki hiwai, ai hallelujah lahi he nau kuaia whataha me kau iwi. Ke kai ngatai, o ku kau whatahai. Kau whatahai, pia moe kau iwi ata pe, i he himi, maasi moe whasi tōni. Ko e whaiwhi ki he koristonga e pōni, ko vai Nikolo Lavaki. Pia moe toenga e kau iwi. Lawe ia tu koe kau tangata ena i he ngahi ulu i mea iwi. Koe solo koa ne tiu kia ia latu i la vekune. Latu i la vekune pia moe toenga e tau whanau pia me he koristonga. I he i foni o ku taki tau mai mea i a Pensimani Latu Junior. Pia he foki ke toenga e tau whanau. Koe kamata anga o e whakareare pōni me he koristonga. Ko e hiwai, o e antema iloa ko i ana whau e hanteri i he pōni. Ko no hiwai whataha aki ai reo he whanau ako. Pe pe whoki ki he kauiwhi. Pia e kai ngata ai toki hoko atai pe ki he kauiwhi. Wanikolo Lavaki, pia moe kuaia. Antema iloa ko i a hanteri. Ko e hallelujah lahi.
Koe lava katoia o e kauhiwa a koristonga vai kolo lavaki o te vai atu o e haleluia lahi ai a i he pōni a malolo atu e kauhiwa ia e hoko hoko mai ai ai hoko hoko mai ai himi ia e foki ki he nau maasi ka lava e maasi te tau hoka te peke whasi tūtūni ka widow of the world koe lava ia ai whariari ai koristonga koe te tongi mai ai whaifio e pōni te tongi mai whaifio e pōni ai koristonga ko Sione Hapa ko Sione Hapa. Ka love and no. Fia lai fuku ko tare ni te kau fai fi be koristonga. Si tua tua vain kolo lavaki. Mo nau kau hiwa, no hiwa I whataha o ante mata mo kau I fi. Poko mai a Sione Hapa ko e lere pe mo nau kau I fi. Ai ko ne whahoko no tataki o nau kau I fi. O tau kau whataha Pea tau kau whataha I mo tau kau sponsor o e pōni, whawhiwhia e tau whanong ki si kau whafofonga wharearea, kuna wala mai, I he tonga tapu ua, toke tau hila mai langi whasi, ka pēhe whoki ki he tonga tapu whitu, paula pi ven piukala. Ki tonga tapu hongo fulu, ai au ki ai ka perieri lan mata, ka pēhe whoki ki he wharetohe o motuanga o wha. Whakau Simon e whakahua. Kau mai he poupou ki he tare nito e tau whanau. Palestini mo e kosirio, ako malunga o tonga. Kau whataha mai mo ki nau tolu e kau Young Mothers of St. Paul's I kolo fo'ou. Ka ko Sione Hapa ni mo kau iwi ai koristonga.
Malo, so me hapa, pia mo Kristonga, pia mo now hear me, the love unknown. Kau te te watu ke nau fasimasi, ko imperator. Imperator, ko e fasimasi a e Kristonga. Kahalia te nau tok whakaosiaki a e fastu tōni, Windows of the World, Mumen ulwaki pia mo e ua te nau tuk whakaosiaki. Kahiria, te tau hoko lewa ki Tailulu, Queen Charlotte, Tonga High School, pia mo e Kosko Tupou Whakaolaki. Mo mai pe wawepe. Whamaloa te beke tau kau sponsor, pia Joe Tulua, pia mo e Tata Line.
ni hapa. Pia mo masia e kolistonga ko imperator. Te tau whakao se akireva ai nau fasi tutoni, windows of the world. Mumin ulaki pia mo e ua. Te nau whai e nau whai konga koia. Toi pe fa, pave pe. Tai lolu, in Salote, tong high school pe mai ko skote po. Mo ki pine mai pe. Matu ge tau ka tonga e tok fa sa pong ni. Fa malo toi pe ki kau sponsor. E tau Music Festival. Ke tau ni.
Ko e lava kakato ia ngahi pas. Ko me he koristonga. Fua mana maui me a tere. Kahiwa ko sione, whaiwhi ko sione hapa. Kamata aki a e kuaia. Hiwa iko ia o Hallelujah lahi. Ia kau whataha mai kai mo himi. Pasi tutu ni. Ia mo e lava lere ia e nau. Kau whataha e po. Tongia ko ia. Malo pito koristonga. Ike whaiwhi ko sione hapa. Ia mo e whaihiwa ki a lavaki. The movement dia e ua na nau whai. Ko e movement ua ki te Windows as well. Na nau nofu bena tolu i Amazon. Amazon i rainforest. Toi bea tailulu, Queen Charlotte, tonga hai, koskotopo. Ki ui whakao se tau rewe tau kau sponsor. Koe whak moe whakamalo mawahe heni ki a kaua matoto pia moe New IT. Kaua matoto pia moe New IT. Ngahi u mea rea koe ni mo mea mai ki ai. Sound system koe ni. Malo kaua. Pawhawhaw pite tau sound system. Kaua matoto ia pia moe New IT. Malo rea tuu pe tau whare. Pea moe potungao e ako i he me gut whak whakase ni ti lahi taha beu to he potungao e ako. Pea moe potungao e polisi. Pea mo ki mautolu koen te ui whakao se atu ke tana ki ma pongpongi. Ko e Titisel, Maurice City Central, pea moe Universal Clinic and Pharmacy, House of Tonga, malosen whanua o si maumai pangani mangiau, Waval Poniono FMA, Spare Parts Zone, Lodge Mobile, Tanela Waitohi, PTH, ngati au si maa mai PTH, o si whakahuia ko e hafe ki he toi pangte. ANZ Bank, PSB, Pangani Mangiao, MBF Bank, Tonga Development Bank, Anna Gift Shop, o si maa mai Pangatalungiao, Walfit Point Nima FM, A3Z Radio, Hala Hihifo, Kitchen Grill, Naratam Store, Prem & Sons, Adiloa Store, MRJ, the group of companies, the Magic Science Tonga Limited. Piang mo hatoi taha peu tige ki ulawe ki ai tige tokoni mai he tai nimbe mo ke pongpong. Whamalau ki a Chaudulua i he Tata Line, te mo Tata Line i he print mai e tau pepa, te mo tau mai certificate i he tau kotoa pe. Hangi koe nau lawe kene nai, korisi e tolu wani, ko whamalau lahi kaki nau tolu i nau toe whai e kuaia. Ki he St. Andrews High School, pia mo e korisi tonga, pia mo e korisi tailulu wani. Ko tui be koe tau kaha au te tau kuaia katoa. Unga he wahau tau leo katoa mai korisi. Koe haha mo toi no whai mo tolu. Mo dolgo ia mo wakai mai he ta Fit Point ni mai whaema i he lolotonga ni lolotonga whakatutu ai koristai lulu lolotonga whakatutu ai koristai lulu pe aku kau whatahai e nau kau hiva ai nau kau hiva pe pe whoki whatahai mo nau kau iwi ai te nau hiva ai antema koe ni handeri mo saati i he Hallelujah lahi ya kai ngatai tau kau whatahai e poni i he kau whamau e poni mahino ku kau whataha ai ngahi korisi koe ni tolu i he ngahi kau hiva ai koe korisi tonga e te whoki korisi Santelu i ako maarunga Santelu te mo e korisi Tailulu e ngahi korisi ene kuna o whahoko ai ngahi hiva
ka koe antema o hallelujah lahi. Mau maari mai whahiwa ia, he me kau hiwa. Ka koe pe me konga i kau iwi tēnā o whahauka hono whamea rea koe antema maari e koe ni. I he lolo tongani, i he whunga stage koe kau hiwa, se whine mo tangata, koe konga pe ia e whanau ako. Malo, malakai le nati, ke whahiwa ia, ia moe kolisi tailolo i he Hallelujah Chorus. A malo atu ki he tamai ki tailolo, api ko monukai awhe, i he poupou mai ki he tau festival i he tau koini. Malo malakai. Ka ho katu ki nau fase ngahi ngai fas palasa
tonu e whiawhini, e katoanga musika e ngahi ako a ngā matunga e tokoni e ni hiko e ni. Whamalo ki ko sirio e kautaha katutuka e pia ko maalunga tonga, poupou ki kauifi e tonga high school. Whamalo ki tonga haif tutuka e korisi piula ko paula moi moi, tokoni mei sene i Australia. Whamalo ki whawhonga tonga tapua, ki wharearea tonga to ke tā uhila mo e langi whasi, poupou ke tare niti o e whanau. Whamalo ki whawhonga wharearea tonga tapu fitu, paula piweni piukala, whamalo ki whawhonga wharearea tonga tapu hongo fulu, ka aperi lan mata. Pe whoki a Semi Sika, pe mo e 5-star finance, mo e group of companies me havelu loto. Whamalo ki kau mothers, young mothers o St. Paul's, me nuku alofa. Poupou ki hako ang malunga ko sa Antelu. Whamalo lahi ki pure, pe mo kau ngau e wharetohi o motuanga ofa, pe kau Simon e whakahua, pe mo e ne kau ngau e. Pe mo ki mautolo ko tau pia, whainga maari e, ki mautoko ni mai, ki whamafulani. I he whiawhini mo e a pongpongi. Ka wifi pe me korisi tai lulu pe mo e nau maasi. Mo e nau himi.
Muli masuli. Tevita Makai lenati pe moe the cathedral himin mari ko. Tena hoa tu ki he ina mas ko the champion. Malo abi ko monuka ya fe. Fo we nga yong ko ya. Ko ye na te atu ye ki he na masi ko ta champion pati na to fra osi aki ai windows of the world. Modol ko yang mo wakai mai he tau re tio wal fitu po ni ma e fai ma. Ko hui pe ko e lotongani hoko atu ki he masi. Korisi tailulu. Ia funga stesi holo whamanatu ko kunsalo te ia whiawhini whawhiat kia pongpongi ko e taimi ta tau ai pe hoko te peke maasi e korisi tailulu Kalau Malakai ange ko fasi masi aga na dol ko da champion me ko stai lolo tena frase akireva ai fastu toni windows of the world mal de now ai ha moment de fi moro ua malo ko stai lolo ko api ko monuka ya fe ia malo Malakai o mai whaiwhi ko hia koe kau whamau i he te pire kau whamau ia Samuela wasi pepe whoki heo ngō pāpālangi me mōni e mai taha pia me he potunga o e polisi a tonga me he waa ke kau i whi
lava ia e nau masi ka koe hoka tue ni ke nau fasi tuutuni e tau inas whataha i he fiafini whaafea ka rek mautolu tau live streaming i he pesi Facebook korisi tailulu
Malo, kata-kata pas-pasi ito, malakay rin natin pia mo kawifi mehe api ko monu kaya fe. Mari au pito. Ko tui pe ukai ko ngai ko polisi, na mari pe mo. Ko fasi ko ni Windows of the World na lave ke na ko moment ni e ono. Malolahi Malakai, pia moe kawifi e kolista ilulu, mari au pito e tawifi. Ko momeni e tolu na nau fai atu koia. Foi moment whakaosi e ni nai, na nau tuk whakaosi atu aki. Foki mai ki USA, senta ia o e whakawhiewhia. Ko ngahi kawifi ki mua, na nau me fai pe e taki ua. Ko kona lava he koista ilulu, e momeni e tolu. Malong tope ke tolu. Kolis Queen Charlotte te tau hoki ai pia mo Tonga High School pe tok frausi he koskoto po. Tosi ipe, teke ke hoko e, teke ke hafe hong fulu. Kei, the night is still young. O te be whakamalao ke tau kau sponsor. Whamalo be kang modolo kau puri ako. He popo mai ke tau festival. Ange poe na ulawe ke nai. Tau festival. Music for Peace. Ke uluaki for peace. I he lolotongani ku laka mai e korisi ko Kunsalote. Ko e korisi ko Kunsalote na ulaka mai. Matungani i he popo mo ang alerei ko yung ngahi kautaha kawai ai keretohi at motuanga ofa. Kau sai mono whakahua pa mono kau ngawe. I he
sponsor. Ko hea ko kauifi ko ni. Ko kauifi ko ni na to foto be ki he mai ta ko ni ki moini mai ka ko whalakala ka upito ai whahoko. Mai moa o ifi i o tongani. Whamalo ia pe he matuunga no whamafola atu. O katoanga musika ngahi ako anga. Matuunga ia i he tokoni mai a ki na tolu ko ni. Whamalo lai foki ki he ko sirio e kau taha ako tutuku ai ako piako maalunga tonga i he poupou e kau ifi ai tonga high school. Whamalo ke tonga taha ifi tutuku e koris piula ka ko paula moi moi tonga nien me sene i Australia. Ka whamalo ke whafonga tonga tapua tonga tau ila moe langi fasi. Pe foki whafonga wharearea tonga tapu fitu paula pive ni piukala whafonga wharearea tonga tapu ngofuluka pe reilan mata. Me poupou ai pe ki tare niti o tau whanau. Whamalo lahi kia se misika 5 Stars Finance and Group of Companies me haveli loto pupo utare niki o lahi yako hono ka atoa pe kai ngata he kau ifi me musika ka koe tare niti he sipoti. Whamalo lahi kia Young Mothers o Zane Balls i loto nuku alfa pero sangato Paula pero sa Paula i Kolfo Ou. Popo ia ke ifi a ka malo nga santelu. Whamalo lai fuka e wharekohi e motuanga awha. Kau sai mone whakahua pe peki kau ngā ue no katoa. I he popo mai ke ifi e korisi Gonzalo te. Pe mai korisi Kotupou. Koe kau ifi e ni a korisi Gonzalo te. Whakafo pito nau te unga. Fi totolo i he fi ua. Pe tuifo pe i he ripine. Pe foki ki nau kote hina. Tapalan pulu. Kemudian piva piriti ko si pelu ia in foi pelu e ono ko e fahiva ko stani nai toko Chalo te. Malo sione. Te nau kamata ki a himi, ko nau himi, I know thou art mine. I know thou art mine, ko nau himi a koris kunchalo te. Malo ki whakalongo hifo hanga ulawan nai i music silence is golden tate vito ke himi pe me he korisi tupua pe me he korisi Gonzalo te ko mau maria mai te pire kau whaisivi ko whamau ia boni ko stani nai toko ko siane nai toko i he koe whaifia kamataka himi kau ifi me he korisi Gonzalo te
mahari e mon. Ai no do at mine ko himi mari e me Chris Gonzalo te malo sene. Tahok 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 tu Tau te te watu ki e nau Fasmasi ko Star Lake. Star Lake.
Alosione, Fas Maria, Mas Maria, ko Kun Charlotte, ko Star Lake. Maat. Tēnā whakausa ki lewa i he whasi tōtoni, ai Windows of the World, moment o laki moe ua. Ia i whika e whiwhia ke whamalo ia e sponsor. Hei he wharetohi at motuanga o wha. Nau pōpō mai ki he korisi lolotonga mo teke tare niti. Mo whanau ako lolotonga he korisi ko Kun Charlotte. Tau kua whataha i he whiawhini. Ia koe pe whatawange ko Gongo lere i atu. Hau taki atu ka teke motolo e o tongan pe whake at murina no kātu kātoa. Sone stani nai toko. Kau isi e korisi ko Kun Charlotte.
Ngalo. Ifi mali e kolis kunsalo te na whakaosia ke Windows of the World. Mumeni uraki pe mo e ua. Malo pito sen na toko. Ifi lelei. Ifi mali e. Pea te whakaofa mo e te unga mo whanau. Malo kolisi kunsalo te. Tue peta ua. Malo tu ngai matua. I popo mai ke tau ngā we. Popo i tau whanau. Ke tare ni ti koe ni o musika. Hange koe na ulawe ke ane nai. Hanga whafonga mai hanga koe ni. Hange koe korisko Gonzalo te. Kau whataha i pa moe. Kawanga malunga pa mei e ua. Ke fialahi hono mawhola mai. Me ngahi. Whatongi a mo tare ni teo e tau whanau. E me whakateng motol koe na whaeta kore. Ki he ngahi sponsor. Ki tau tokoni mai ko hea koe ngahi. Whatongi a koe ni ko lawe i whope he tau pesi Facebooka. Ngō kau he mamata mai i he ngahi. Whatongi a e pōni. Fia peke tau kei kau whata. Ane whai whaka whatangi atu. Ane motol ke mo pōpō mai ki tare ni teo e tau whanau. I he fia fini. Whamalo i ato ki nau tolu. I ngahi kau whafofonga wharearea o tonga. Tonga tapu ua. Toke ta uhila moe langi whasi. Pe whoki ke tonga tapu whitu. Paula Piver ni piukala. Tonga tapu hongo fulu. Ka pieri ieri lan mata. Pe whoki ki he semisika. Semisika koe ke sola ia ki ata. Ane tokoni mo ne pou mai. I he ngahi tare niti mo teke. Tare niti e tau whanau. Tata te whito ke malawe ako. Ke pe ki e sipoti. Kau eni pa mo e musika. E ne pou mai. Ako ne toni ia i te whamafola atu. Ai whatongi ani ke wakai ki ai. Ai hau e ki o whanua. I tongani kai ngata pe o tongani ono katoa ka kulawe ai. Mong nau tolu o morina. Si kau koris tutuku. E ngahi ako anga ano katoa. Pe whakatek nau tolu nau ofa mai. Kau hia ke whakamafola whakanga tonu atu. Pai whakawhiawhia lahi. Ke whakamalo ia e kau Young Mothers. Ke kau whae kei talawo weni i he sā paula i nuku alofa. Nau tolu iau nau whiawhia ke poupou ke ako maalunga ko sā antelu. Kai kai ngatai. Kai whiawhia ke whakamalo ia. Poupou ko ia a Simon ne whakahua mo ne kau ngāwe. Ka koe wharetohi o tumotua ngā ofa. Poupou mai ke korisko tupou. Kau te pe mo e korisko Gonzalo te. Koe ina siai pa mo e ako anga o e ua. Aia koe ngahi whamalo ia aia. Ka ki nau tolu koe ni nau mātia ki i. Ko se misika. Pe whoki kau whafofonga wharearea. O toke tahila mo e lang whasi. Ka peri e rilan mata pa peka Paula Piven piukala. Nau poupou mai ke wifi koe ni a Gonzalo te. Ya kai ngatai. Nau poupou koe koe tare ni teo e whanau. Me ngahi tau mai koe koe ngahi fi koe whanau tangata. Ngai korisi tangata api. Pea koe tokolai taha pea koe whanau tangata. Ko nau kau he ngahi wifi palasa. Ai ngahi ako. Ka whakahau ka whoka ngahi whiau hinia. I he wike hei lala. Ka koe tauni. Mo tau ko hiri. Hange koe ia ko whaunga tu. I he hiri koe ia e pā mo ngā whi. Pia mo e whetaputapui he ngahi tau la. Tau whanonga mai e COVID-19. Whahoko ai koe katoa ngā musika pe koe he music festival. Kai ngahi ako anga. Koe kauifi whaosi e nio e pōni. Koe kauifi e ako maalunga a tonga. Taki mai a he nau drum mesia. Koe tama taki laka a whuki a he kauifi. Pea kai ngatai. Kuna laka mai teunga whaavofa moni. Ko te awhewhine mo tangata koe mo noo lan malun. Ko te lanu ine hina. I he nima ku lanu e ngenga. Pe mo kola a whuki pe mo paa koe a hona uma.
he pāko ia hona uma una o lanu nge ngā kotoa kai ngā dai o talau se se lo lo lanu ma hina ina whahofua e kau ifko ni ke toko tolongo futupu ua futupu lahi ki he toko tolongo fulu e kau ifko ia ko malunga tonga ko nau whaifi ko tangela manu ko te vita ko e whaifi o e pōni ko te vita manu ko e whohai au tangela manu ko e whaifi e ko malunga tonga Along. Manau whaifi I he pōni ko te vita manu. Ko nau himi with quiet courage by Larry Tunken, arranged by Jonathan Bates. With courage, with quiet courage. Ingoe nau himi. I he whiawhini o ke tokolahi pia e holo whamanat ko kunsalo te nau ke mamatai ngai kau I whio au main ke I whikahiwa ko I whakaosia ko ako malunga tonga hei koe ko tau whakaonga tu he tau MC o e pōni vila ilo lahia whakaosia ngai katoanga o e pōni I whakariaria ia iwi ko ia korisko tupou ka ko iwi whikaurua kia nau whanonga tu ki nusila mau ai sivi iwi o nau kaua toke sivi iwi a te aroa ka nau mau ai sivi iwi ko ia te vita manu whai iwi ai ako malunga tonga
Malo te vita manu, pia mo ifi e tonga high school, ko e nau himi with quiet courage. Tēnā hoko lewa ki he nau Maasi, ko e Castel Sarafiri, whasi a DJ Powell. Castel Sarafiri, ko hingo e nau Maasi. Malo te vita manu, te mo e tonga high school ko e Castel Serafilia, ko nau Maasi ia. Pa te nau whakao sia greva e Windows of the World, fo I momene ua tolu mo e wha, ko e te nau whai at koe ni. Windows of the World a Peter Graham. Kahiri a ta whakao sia pe kosikotu pou. Ke tau lau, ke toko hoko penia e Onvolu? Kei, taimi be. Whaasi be kosikotu pou. Malo, whamalo atu ak motou ka pule ako ka maa ka ngahi mātua kei pine mai tau he tau whanau. Pe mo pou mai ke tau tare ni ti.
Kataki kata paspasi mai te vitamanu pe mo ka wifi ai tonga high school. I he foi movement frausi ko ia I he windows of the world. Tika tolu mo fa. Malo Daniela te vita. Ko the rising sun ia pe mo ai ko movement no tolu mo fa drums of thunder. Ko tau frausi ini. Ko Bunga be ko tutu ni ai taimi pure fo ke taimi me ko to ape pe ku wai pe tau ki liu ke programa ta twit pe ke ko skutu pou ku malo pe tau taimi mo na dol ke na to lava mai ko ye te tu kwang ki a mia kami pe me ko skutu pou ke formatala ia tu aka ki formatala mag tau dol pe ke fo lau na fai ko fra aussi pe kahili e nau ko skutu pou ai nau fasi de mo a tatale bi olunga ke fai tau fasi fonua I he hili ai krisi he fai fe kau I he hili ai krisi fe kau pa mo fai pe mo tau fasi fonua me olunga bema fa malo fra set ka motolu singa matua kata ki be ka pau ko ki Hope te bonia ka ko te ko spene ang fulu ka ko bongbongia te tau ang fulu be au ang fulu be ko tau osia tau entertainment ata tape a bongbong fa malo ke ka fa mau ki Hawa Taylor Ricky temos semuas malomia Kole ke u whanga ngai talwha tapu, ko osio no hau whaki mai me muani. Ka tā ke u whakahau katoa e whasi a Kolisko Tupou, Kulupuraki. Tonight we are honoured to share the test piece or the Whasi Tutu'uni that the Tupou College Brass Band performed at the New Zealand National Brass Band Championships last week. This piece that they will be performing is a 12-minute piece that was performed as the test selection or the Whasi Tutu'uni for the competition. It is titled Diversions on a Bass Theme by George Lloyd. Tupou College received first place for this performance, making them the youngest band to ever win the test piece for the B grade. Tonight we were prepared to perform 3 of the items that we took with us to New Zealand, but of course time is short, so we will do our best to keep within the time. The New Zealand Brass Band Championships is one of the world's oldest music competitions dating back to 1880. In the competition, there are 5 grades, A, B, C, D, and youth, plus a street march. Tupou College attended as the youngest band to ever qualify and compete in the B grade. They are now the first ever high school band and brass band from Tonga to champion the B grade. Tupou College received 9 awards total. 9 awards including Champion Drum Major, Champion Marching Band, Champion Conductor for the B grade, the Sacred Item, and the Test Piece. We give all glory to God for the achievements we have been blessed to return home with and are incredibly grateful for the love and support during this time and the months leading up to it. We are honored to be here tonight to perform for you all, and we congratulate all the other bands on their exceptional performances tonight. Without further ado, your 2024 Champion B-Grade Brass Band for the New Zealand National Championships, Tupou College Toloa presents Diversions on a Bass Theme by George Lloyd. Koi whea Kolisko Tupou whika uruaki. Nau whulawa tuki nusila hange koe koe whamatala ko tau ongona. Koe whasite nau ngau ea ki koe whasitu tuuni ia. Koe whasiena nau ikuna ki a whea hui. Koe ka wifi tau si itaha eni. Kolisko Tupou. Koe nau whaifi eni. Ko elone niu, whawhikau elone niu. Koe hange koe whamatala. Koe pare kehe hiva na nau ikuna. I he whea huini. Nau mau whakatoa ai whiauhi sivi koe ni Nusila. Wha historia, koe fofua mau ene haka oifi tau si itaha. I he tau motua, pe pe foki ki he if palasa pe mei tongani.
me kai ngatai ko e ifi foki eni ai korisi ko tupo ko e fika ula ki eni e korisi ko tupo pia ko e fika ula ki eni si vifi na whakau ko i Aotearoa whakau e lone niu pia mo e kau ifi ai korisi ko tupo na na ula watu ki Aotearoa mo e whakari ari o e poni.
Malo. Amala tuki. Amala tuki he whewhikau, whaiwi, ilo ni niu, i he whatongi a maongonga goia matonga nei lava. Kai ke uto e whakaloloa, i he maari e goia, te utuangerewa ki he whewhikau, kene keresi ma tau tolu pe a whai e pe moe whasi whawhonoa me kauiwhi. Malo whewhikau. Te mua ke tau Lot Whaas. Tua mafu mau whawhitai atu ho tari lotu. Mau ikuna e uraki aho e kātoanga musika. Mai merino e uawhe uawha. Mau whawhitai o tua e ngahi ongo maari e ngahi reo. Au mai ngahi mea rea. Whatawange peke langi ia e a Fiona. Ka mea atu hau eiki. Au mai si kau whakamau. Au mai si kau pureako. Ka mai ngahi api ako mui. Ka wifi o tua. Ka mai matangani o tua. Mauloto. Me mua ke ki whamalu pe ho lau maari e whai ho mautataki. Keresi aiki ko si suklai so whalahe o tua ko e tamai. Fu mau aho whai te mautolu e po koini. E whai bota ngata. E meni. Kore te ke whaiwi ka taki pe ke tau whai e pe whasu whanua. O mura mura? Ko e lava kakatoi e whatongi a mawahe o e whiawhini. Ko e Tonga Secondary School Brass Band Bands Music Festival for Peace 2024. Me he holo kun Charlotte Memorial. Ko e whatongi a ia o e poni ko lava lelei. I he whakausinga e he ifia e korisko tupo whakauaki. Ko e koe a kua whakaunga. Whawhiat ki mautolu ki a pongpongi. Whalai te i he taim tatau hawhea whitu i he holo whamanatu ai te whamalo ki a tana tohi e whoki ki a tupourea no tāna ki a reo pe moe ata au ina si ai. Te malo lahi ki a alipate ki sina pe te whoki a pita takafua i he kau whaita o po ni koe au whirisonu whina nofo. Mau tatau atu he me holo whamanatu tau whoki ki he Vigilani House e hoka te whaifatongi a tau re tio. Malo pito mou mea mai ka mou mea.